Spremam se za šetnju od Beograda do Novog Sada noseći One Piece zastavu. Išao sam do FDU-a gde su bili ostali studenti uključujući moje kolege i krenuli smo od Novog Beograda do Zemuna, pa od Zemuna do Batajnice, gde smo bili svi zajedno u grupi šetali. Onda smo išli do Nove i Stare Pazove, gde su nas dočekali sa hranom, i onda do Inđije gdje su nas dočekali vatrometima. Onda smo sljedećeg dana, 31. oktobra, svi okupili u Inđiji i onda sljedećeg dana otišli da bi išli do Novog Sada. Bila je ogromna kolona sa 5 i nešto hiljada ljudi. U Sremskim Karlovcima su nas dočekali isto sa vatrometima, a i muzikom, i video se da je bila ogromna kolona svih nas koji dolazi. Onda smo išli preko Petrovaradine i dočekali ljude sa uplakanim licima od sreće. A onda smo prolazili kroz tunel koji nas je vodio do najvećeg mosta Novog Sada, a to je most Slobode. I mi smo tražili slobodu. Dočekali su nas građani Novog Sada pune sreće, a mi šetači smo bili puni sreće što smo uspjeli da dođemo do njihovog divnog grada. A onda smo sljedećeg dana ustali i išli do železničke stanice Novi Sad, gdje se održavao pomen i govor za celu ovu situaciju koja se dešavala od 1. novembra prošle godine. Jako sam srećan i zadovoljan što sam uspio da ostvarim svoj cilj, da idem peške sa One Piece zastavom od Beograda do Novog Sada da dam pomen od tragedije koja se dogodio 1. novembra prošle godine.